HPCF pen patirpi ponsi MEETEI Akhei pen Public Interaction Amei kepado 26 Arni Porphai Kep Malom pen Hill People Cultural Forum atum patirpi ponsi number 21 Bokajan constituency kaparlo Manipuri Mandap Amrajan along Paman pon Sonsi Mai Chari pon HPCF Mai Phulai Chan Ingleng lapen Maya Thipi HPCF Chunbang Diraj Difusa pen si Jai pon Aluhi Aman pen Tong Thang Pao Thang Chairman Desoiteron KSA Bokajan District Community Chunbang Dipen Sangma Amparta Man pen kedo kiting atum chetong dun adun thu Karbi Anglong Arlo kedo keso angbong kai ke tapis unity and brotherhood kedo wer thekji aphansi bangso amai padopon kedamtang ahut isi inglong aso mati keso angbong charvo sai nang dolu laso ajok chinek holo hai huita ke angbong kicharvo nang dolu bonta non e prangke wangji along lapuson Jenek holo kacharvo sai kavideji aphan pusi peace unity and brotherhood kedo thekji aphan HPCF pen sai dengpon bom pusi bangso amai along klardak pen than pachini pon তাৰো পৰা নাপাম মই দিল্লীত গ'লেও আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে যিমান চিন্তা কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকেহে চিন্তা কৰিব এই কথাটো আমি সকলোৱে দায়িত্ব লওঁ আৰু এই দায়িত্বটো কেৱল মণিপুৰী সমস্যাটো আমি আজি যিসকল আছে আজি গোটেইবিলাক আহিব পৰা নাই মই কাৰণ কি কৰিছোঁ যে আজি আমাৰ PM ধুনসিং টেৰলৰ ঘৰত এটা চমন কাম দোহা বুলি কয় অসমীয়াত দোহা এইটো চমান কাম বুলি কয় চমান কাম আছে CMৰ এইফালে যাবলগীয়া তেওঁলোকে ডাইৰেকশ্যন দিছে কাৰণে তাত আজি আৰম্ভ হৈছে কাৰণে ইয়াত নহ'লে গোটেইকেইটা টিম হ'লে বহুত ডাঙৰ জাতি গতিকে 25টা জাতি জনগোষ্ঠীত আমি লগত আছোঁ আৰু অকল মেইটেই নহয় আজিৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ ফেমিলি হিচাপে থাকিম এইটো কাৰণেহে আজি মিটিং মাতিছোঁ গতিকে মই ইয়াৰ পিছত মই আমাৰ যিটো এম এণ্ড অবজেক্ট যিটো সংগঠনৰ কি কৰিব মানে কি কৰিলে ভাল আৰু কি কৰি গৈ আছে 2015 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই বিতংভাৱে মই ক'বলৈ কাৰণে আজি আমাৰ মাজত আছে Kardom nang pajirig lo Kardom HPCF laki si Hills Cultural Forum punilitum 2015 aningkan Karbiang long hidu kedam tang iltum Karbiang history lang dam punuti khai tumang bong kacharbo penini dosai laso apu taxi nilitum halaso hud kosonsi laso pot ki pavirima o kema thapensi nilitum HPCF asong pasengiblo laso asong along kadoga be nilitum khai so tumpan pukti pangrum pen lok total nitum inkoira phodu laswa teng bensi nilitum kedam tang arni nilitum HPCF Central Committee pen nilitum Central Executive Meeting ke pha teng pen pini khai so tumlong latum kisung ki boy ka chini ji aphansi nilitum ke bang asom thak thak si nilitum kedam tang arni chakma khai pen nilitum langsulet along meeting phai lo ngela son thak si pini arni ladak MEETEI community latum long wang lo nilitum akemang ela heno je karbialong long non kedo koson si nitum peace mon sam ki doima lalo aku ladak nilitum HPCF long nilitum advisor Dr. Tuliram Rohang Karbialong Autonomous Council STM lo alangli kemang je karbialong long lahai khayang bong pacharobu we de bi phansi alangli kapor ipon alangli kemang ateng bensi nilitum akam klembom lo aku non nilitum ke thlong ateng ke ansu se aku ladak ke do akhai tum tenang ana khai tum nilitum phan anina che thek peglo athema kidam tang anel hai ke do pen non under the leadership of Dr. Tuliram Rohang nilitum theklong lo arlo song tum sitame non ke Karbialong pen arichirung lablo mon samlong sidolo lase son dakta latum kisung ki boy ko pisi duma avema latum tribes long ka chini ji aphansi pininil tum la MEETEI community long ka humri